chỉ bay vek ule tun tum kan video a chuanin Lirnghinga Mizoram ahim lo berti thupui kanon mangdon ni bithiam te zia ania kanon chiar dona jigle chiar kan thiam lutuk lowa amai ro chu apoi mo sia chumini wangchun ngun devin kan lo ngai tha anga eng tiang nge kan ram leilung nuai hi om dan ti velte chiang devin aron zia ka tin Lirnghing kalkong hi Mizoram ania chumini wangchuanin nasata ka nging theiani ti te po kan tha thin ome lir chu a ngi nguna amai ro chu Mizoram kan la van nei le maya pathian ven himna kan donga kan changa lir an nging ve pon a nging rei ngai lo ni kan van nei khop mai amai ro chu thil theng thei ani wangin kan lo in bu sei dan te kan lo bu sei nan te he thu hi kanon chiar chuak don ni kan soita kan khan Lirnghinga Mizoram ahim lo ber walal sang to chong zia ani kan chen ko vel hi thumal pakhata soidon chuan lithospheric plate chunga ain ngat ani bera ma se ain nga na ber kan ti hian a hnuaya a om dan zok hi apoimo lai chu ani a kan chen ko mol pui zong zong te hi tectonic plates cha tak tak chunga a oma he plate chi lungtui lum tak hela hi kan soi fi lok nga lungtui lum tak an ti hi tlang kang te kan hrianga tlang kang tang chuan aron phu chuak na sa ti chuan aron phu chuaka aluang dul dul thina khatiang angkha ani in kan hria khalai helai lungtui lum tak aron ti hi tianga luang dul dul angkha o he plate chi lungtui lum tak chak dewa tol thei chunga a chuang ani bera chu wangin place te hi foundation emo ain nga na chu ani chu ain nga na che te mo a ke emo hian a chung om kan ni wangin a hlo om nga hle a plate pani ain nor tum hian tlang lo oma ain to sol hian Lirnghing a thleng thi ni in mithiam ten an soi khovel hi purun sen angdawa in thu tru na ni a chu ta pon lang ber chu kan che na le kan inga na chu ani alai hol hi lungtui lum makna omna mun plate tol kwal tir tu ani a adot lia hian khor anom to mai khovel laili ber thir le nickel omna mun lum tak hi ani a heng tectonic plate sang te hi kanin nga na ani wangin scientist chuan tun lai hian early warning system changkang tak tak an mang renga kum sang ni som ni pruk chawa plate che dana wanga Lirnghing thleng theilaka inven thiam apoimo le thu an soi sam chi ani kan chena khovel ponlang bar in nga na hi lungchang reng ani lo wangin a chakwal renga chu wang chuan Lirnghing te a thleng thrin ani chung tectonic plate chakwal renga chuan Pacific plate hi khovel tana plate lo om berle lo om thlen tam na lian ber nia ngai ania a lo om bing na chan em chu Pacific Ring of Fire anti mai he plate hi avela plate dang tene na in to na zong deuh tho hi Ring of Fire tia hriat ania khovela Lirnghing thleng zong za som kwa vel le Lirnghing lian big za somriat pakhat vel hi he hmuna hian a thleng thina khovel tlang kang om zong za som sari panga chuang hi Pacific plate hual tu Ring of Fire atanga chuak bok hi ani he plate hian plate dang te chu a hnuaya anor lu wangin khovel Lirnghing na berle tsunami rap thak tak a thlen tir thina kum sang ni som ni paruk January tha thleng hian he biela hian Lirnghing ala thleng renga expert te chuan Pacific Coast mega tsunami le Lirnghing lian jok a thlen le thei thu an la soi rengani Indo Australian plate thi keini India ram om na le in nga na plate ania he plate hian Himalayan belt zong anor toma wangin Lirnghing thleng thei lo om taka kan om mek thung ani Mizoram big hi khovel tectonic plate lian pani India plate le Eurasian plate in nek ton na mun taka kan oma edin hmuna wang hian Mizoram hi leilung in nga na lama active zone ani a India plate hi Burmese plate zok hnuai lama muang changin atol lut renga
chu a chet reng na chuan lei chung ril lama nor na tak asiama chu Lirnghing mangin aron puak chuak le thina India rama Lirnghing hlo omna mun clear ranjinga Mizoram chu asang ber zone 5 a omta ani chu wangin entiklai po in Lirnghing rap thak tak thleng thut thei reng ani wangin sakei bak nei muhil chunga om ang chau kan ni ti na ani ber mai a zia dang le a chuan Mizoram hi fault line leilung tliak lian tak pani inkara kan ni a atlia kaldan hi champhai tanga Myanmar ramrizui tha zelin mar lama tanga chimzonga tliak ani ber met fault anti mai serchi bul matlui hnuai tanga north west le south west zonga tliak ani bok tin heng tectonic plate che dan hi tlang sang asiam baka Mizoram lungte hi sedimentary rock ani awangin plate a chet lek hian leimin a hlo ma le a chutiang ani wangin elung che dan uluk zoka zirchiang turim scientist chuan champhai le a chevela hian geological le geophysical investigation te an nei reng ani scientist zirdan chuan Mizoram ko pui rang aizol lunglei sia ha te hi leilung tliak nai na laya an deuh veka champhai le a chevel hi plate chet na asan zona lai munani a him lo ber pol ani bok India tectonic plate te hi a him tok lo hle a chu wangin him lo na mun pui ber zingami ani a chan po India plate hi marlam panin kum khata centimeter nga vela chakin atol reng awangin Eurasian plate chu awanam tlata he plate pani ai nam ton na hian Himalayan tang hi atisang tiela pressure na satak asiam bok kum sang ni somni paliatanga kum sang ni somni paruk chunga Chhuichianna thara bera chuan India tectonic plate hi atol phereng chau ni lovin Tibet hnuailama aim phelmeng ti an mu chuak le zela he thil tleng hi delamination anti a an hnuailam hroljok chu abala achunglam ero marlam panin anor reng thung ani chu wangin he plate imnan ton le in phel hian hun ranga Lirnghing na satak a thlentir theya scientist chuan Himalayan chevel le India marlam Lirnghing hlom zinga sang ber zone 5 a ada deuh vek ani he plate chet na hian Lirnghing chau ni lo lungtliak le hun then khata tsunami thlengin a thlentir theiti geologist te chuan an soyani Mizoram tan chuan India tectonic plates chet na hi a hlom le a chan chu Mizoram pumpui hi India rama Lirnghing thlen hlo na sang ber zone 5 a veka kum sang ni le somni panga le kum sang ni somni paruka mun then khat zone 6 a hlan kai rual hian Mizoram po hi India marlam zinga thlipui le Lirnghing hlo na mun sang ber zinga ala tel renga Mizoram ni India plate le Myanmar plate te in tok na mun nai taka a oma plate pani in nam ton na hian strain asiam renga chu Lirnghing angin alo chuak ta thin ani kum sang ni somni a champhai district vela Lirnghing voitam tak a thlen non reng chan po kha he plate che na wang liu hi ani a chu wangin scientist chuan Mizoram hi tectonically active anti phata ani Mizoram tan hian India tectonic plate chet na hi a hlom le a chiat dan turan Chhuichianna ranga chuan Mizoram chu seismic zone V a wangin magnitude 7.0 vel Lirnghing a thlen chuan aizol khopuya ringot po mi singa chuang an thi pa theinia Chhuichianna thenkhat chuan ata langa concrete in sang tak Lirnghing lakah him lo le mun kham tak a ding te hi atam zok an tu chia emo an chena sadon le ani in za asomni pakhat point panga vel chu mantlak mi lovin che thei tura chhut ani bok awarap thak don ve
kan ni masa pastor chonan cha mariko na tangin bongkon alang thei anti kha atak tak hian athlen theina chance asang sotle ani tin Mizoram in ngana leilung hi a ngelo awangin Lirnghing moderate magnitude 5 atanga 6 lek poin mun tam taka lungle leina satakin atliak theya chu chuan kongpuile in tam tak ati chthei bok ani Lirnghing na satak athengani chuan tuiluana pipeline te electric hrui le internet connection te achevek doni chumi baka damdoi in po achiat vek thei awangin liam te enkol na har sa hle ang Mizoram hi tlangram ani awangin Lirnghing in kongpuia ti chiat chuan pon lam thren omstate atanga trampuina lolu tur aping vek theya keimani le keimani ngei po kanin kalpo lei theilovin kan om theya chu wangin Mizoram sarkar chuan na satakin statewide earthquake makdrill abuat saya hei hi chiat na lo thleng thut laka kanin rin tok le tok lo fiana ani Mizoram sarkar hian India tectonic plate chet na le Lirnghing lo om laka mipui kan him tlan theinan ruwa manna hrang asiama Mizoram puma chiat na lo thleng thut laka in rin lok na lian tak akalpui renga National Disaster Management Authority le State Disaster Management and Rehabilitation Department te bultumin Mizoram District tina Lirnghing thleng thut theilaka lemchan mokdrill nei fo ania he huna hian mun somthum paruka inchim kang mei le leimin thlendan alem siamin chiatna thlen thuta chet lak dan tu anjir chin ani Lirnghing le chiana dang thlen thut poa chan chuna na thokngal thei turin Mizoram Armed Police le IR battalion te atangin State Disaster Response Force Unit Lizel adin to bok in sakkonga Lirnghing laka himjok nan kumsang ni somni pali khan Mizoram Urban Area Building Regulation asiam thara hei hian in sakdan tu le sanjong bituk te le mun himlo enfiama sakte ata langa district tina deputy commissioner te compound emergency operation centers adin veka chiatna athlenin heng mun hi thuzon le thunun na mun pui ani ang kum sangni somni panga sangni somni paruk budget tan po State Disaster Risk Management Fund atan cheng vaibel se somnga pasari zet ada a he sum hian chiatna thlenma a in rin lok na le athlen huwa tranpuina na te a huapa tin Aizawl City Master Plan te mangin mun himlo le leimin thleng thei Chhuichianna akalpui rengboka Mizoram sarkar chuan chiatna hi sarkar chau na ani lo thu le mimal tinte kan in rin tlan vek apoimo thu po a uatrin le ani Lirnghing hi scientist point athlen hun tak ni le dazat an thelok theilowa ma se athlen theina mun le a hlo omdan ero an chut lok theya thlen hun tur tak soi thi ani lo hi abui thak ani athlen hun tur tak soi thei ani lo na chungin Mizoram le marchak India plate le Myanmar plate in namtona active fault zone ani wangin thleng thut thei din muna kan om reng thung ani scientist chuan kumsang ni somni paruk hi India plate nuai lama stress ain rin na sata wangin chiatna athlen theina kumnai takani ti ansuya he stress lo luan chuna hian Lirnghing athlen tir thina Chhuichianna then khat chuan Mizorama chian kumsonga chungin lir na satak athlen theina hi za a som a omti an chut lok bok India sarkar lai pui chuan kumsang hi somni panga December khan seismic map thar ati chuaka chuta chuan Himalayan arc le
Mizoram tel mun ma chak mun thleng khat chu zone 6 chiatna na saber thlen theina ada thar hial ani kha chu wangin kumsang ni somni paruk january sompanga a state level mock drill Mizoram pumanei po khan aizol khopui chunga mun som chuanga le civil hospital aizol west college le secretariat te mun poimwa thlangin chiatna thleng thut laka malak dan tur azir chin ani kha aizol khopui lei hnuai hi lungpui khong tak ain sel le silstone atam zoka hei hi tuin alu tlang hian anem ma ema lungpui chunga hian tui atlin hian leile lung inkar kha a nginga chu korong anga ngai thei ania aizol khopui chunga hian insak atam to a ma se tui kalna a that tok lo wangin tui luan kor a that tok lo wangin kan tui man le ruwa tui hi lei hnuai lama alut na sa hle a he tui hian lei hnuai lama lung le lei a echia chuan lei hnuai hi a ting hing na sa em ani India plate chena hian lei chunga hian fault lines na sa tak asiama heng lei phela hian energy le tui atlin khom hian lei kha alo pong thei ani kumsang ni somni pali le sang ni somni panga chunga GSI le MIRSAC mirsak ten GPR manga anzir chianna aizol hnuai hi apum lo ti an mu chuak boka ma se puk anga korong lian tak ani lo thung lei nem le lung in phel ne na khat ani awang hian Lirnghing a thlen changin lei tui anga sot kwalna a thleng theya chuan insang tak te atlu thei ani kha aron zia tlang pui ania Lirnghing hi kan ram zol nei ten thim thuat ni an soi jinga telania Mizoram hi tectonic plates pani India le Eurasian plate in tona ain sudna chunga kan oma negro zol nei po khan soi ni negro zol nei kumsang ni som ni poruk hian India rama Lirnghing na satak theng turina soi bokani anzir china India tectonic plate khi ke in an soi boka north east India Mizoram te hi Lirnghing na satak theng theina tur zone 6 a anda thar bokani khang vel khania in soi thaina ani ange ni lawang chu ka thiam lawa amai ro chu thil theng thei vek ani Lirnghing te chu a thleng reng boka kan chunga lo thleng ve thei reng ania mi chunga thil thleng vek tura kan ngai hian thil dikan ni lawa engpo kan chunga lo thleng ve thei nia chumini wang chuanin kan film khura lo thleng ta se tia inzir tirna kan nei kan sokarin ani po hi thil thalu tuk ania kan film khur zel nan tinga hianin chiatna lian zok lo thleng don ta se enge na sa zok khatinga thlen lo nan ke mani kan in le lo saka te khatinga te po ne kan omdana te po kan film khur zel awangai em tikha ke po karel ru oma amai ro chu sui angkhanin ing tika lo thleng tur nge engma kan hrelo pathian chaw lo chu engma hrelowa engpo ni sela kan nun na te ke ma ni thu ani lo pathian thu ni a kan thi hun tur po engma kan hrelo engpo ni sela entika po thidon taila pathian tok tura kan in pe kan nun kan in pe reng apoi mo ber o me ole khati song kha tum video kan siam theite ni sela in zafa in hun man nuam vek ule